It's quiz time! It's time to review the common Bisaya verbs. If you're ready, let's get started. Nagunsa siya? Nagkaon ba? O nag-inom? Don't forget to hit the pause button before you answer. The correct answer is nag-inom. Ang babae kay nag-inom og tubig. The woman is drinking water. Nagunsa ang bata? Siya ba kay nagdula o natulog? Hit the pause button before you answer. The correct answer is nagdula. Nagdula ang bata. The kid is playing. Nagunsa ang lalaki? Natulog ba siya o nagtrabaho? Hit the pause button before you answer. The correct answer is natulog. Natulog ang lalaki. The man is sleeping. Nagunsa siya? Ang babae ba kay naglakaw o nagtrabaho? Hit the pause button before you answer. The correct answer is nagtrabaho. Nagtrabaho ang babae. The woman is working. Nagunsa siya? Siya ba kay nagluto o nagkaon? The correct answer is nagluto. Nagluto siya. He is cooking. If you enjoy content like this, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Hangtod sa sunod!